Hello everyone, welcome to my channel Glimpse of Education. As I discuss Korean class 11 or mathematics or exercise 1.3. Exercise 1.3 আগলৈকে যিমানখিনি exercise আছিল আৰু যিমানখিনি টপিক আছিল সেই বিষয়ে মই অলৰেডি আগৰ ভিডিও কিটা ডিসকাস কৰিছো আপোনালোকে যদি সেই ভিডিও কিটা চোৱা নাই তেন্তে মই তাৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম নহলে ওপৰত থকা আই বাটনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেই ভিডিও কিটা চাই ল'ব পাৰে তেন্তে আহকচোন আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো Exercise 1.3 question number 1 ot ase make correct statement by filling in the symbols subset or not subset in the blank spaces so ami yate ketaman khali thai dekhisu he khali thai kitat ami a subset aru not subset ei duta symbol re ami fill up koribo lage so etia prothom to question dise 2 3 4 dash 1 2 3 4 5 so prothomate ami sabo lagibo je a set to junto ami first set to paisu a set to subset hoy ne noy so ami janu je eta set antu setor subset ketia hoy jetia a set to protitu element a set to thakibo so yate ami dekhisu je element ki ase 2 3 4 ekita ase aru first set ot thaka a element kita a second set to ase so a first set to a second set to subset hobo so yate ami khali thait ki likhibo lagibo subset So A set to here subset hoy. So next question to ase the set A B C dash B C D. So yate ami dekhisu je juntu A element ase prothom set tur he element to A second set tut nai. So A set to ki nohoy je eta subset nohoy. He karone ami yat dibo lagibo not a subset symbol to. So another ami baki kita question o koribo lagibo. Next it third question to this x says that x is a student of class 11 of your school and second set to this x says that x student of your school so ami jano je amar junto class 11 or junto amar school or student or set hobo hetu ki hobo je amar school or gutei khini student ok loi ami junto set form korim tar ta subset hobo karon ei khini student e ki hobo je ei total student or bhitor to thakibo he ei prothom set to ei second set to subset hobo so yate ami fill in the blanks ot ki likhim subset etu symbol likhisu next fourth statement to this x says that x is a circle in a plan A set to ki bujaise je ekhon planot jiman bilak circle asile he circle bilakor set to bujaise aru second set to dise je x says that x is a circle in a plan with radius 1 unit so prothom set to bujaise je hokolu dhoroner circle or kotha bujaise ekhon planot thoka aru second set to ki koise je kun bilak circle include hoise second set to jun bilak circular ki hoy je radius 1 unit hoy so ami janu je hokolu bilak circular kotha kote tate jikunu radius or circle humai thakibo radius 2 3 ba jimane nohok radius jikunu radius hua circle humai thakibo aru second set tut only jar radius 1 unit hoy hebilakhe humai ase so prothom set tut junkhini element ase gutei khini element e ami second set tut na pau karon yat jikunu dhoroner radius or circle ase aru yat only one radius thoka hai circle bilak ase so prothom set tu yat second set tur subset nohoy so yate answer to ki hibo the not a subset next number 5 to this x says that x is a circle in a plan aru second set to this x says that x is a rectangle in a plan so আমি জানো যে ইয়াতে বুজাইছে triangle ত কেটা সাইড থাকে তিনটা সাইড থাকে আৰু ইয়াতে rectangle ত কেটা সাইড থাকে চাৰিটা সাইড থাকে সো triangle এটা বেলেগ কনসেপ্ট হয় আৰু rectangle এটা বেলেগ কনসেপ্ট হয় সো আমি এই rectangle যোনটো সেট তাৰ ভিতৰত কেতিয়াও triangle বিচাৰি নাপাও হেহে এই প্ৰথম সেটটো এই সেকেন্ড সেটৰ সাবসেট নহয় next number 6 statement to this x says that x is an equilateral triangle in a plan aru second set to this x says that x is a triangle in the same plan so yate prothom set to kihor set boli koise equilateral triangle so ami janu je equilateral triangle mane ki hoy je somobahu tribhuj jar protitu bahue saman hoy tene dhoroner tribhuj aru second set to yat ki dise je x says that x is a triangle in the same plan so ekhon planot thoka jikono dhoroner triangle bilak loi play ami juntu set form koru hetu hol yat second set to so ami jikono dhoroner triangle bhitor ki pam je somobahu tribhuj kitao pam so ei prothom set to thoka protitu element e ki hobo je ei second set tur eta element hobo so ei prothom set to ei second set tur ki hobo eta subset hobo Next number 7 statement to this
x is that x is an even number আৰু second set to দিছে x is that x is an integer so আমি জানো যে even number বিলাক কি হয় যে 2 4 6 8 এবিলাক হয় এবিলাক আমাৰ even number so a set to hol even number set তাৰ পিছত দিছিলে x is that x is an integer so second set to কি হয় যে integer set হয় মানে ইয়াত negative number খিনিও থাকিব 0 থাকিব আৰু তাৰ লগতে positive numbers খিনিও থাকিব so আমি ইয়াত দেখিছো যে যেহেতু ইয়াত সব positive numbers include হৈ থাকে so তেতিয়া এই 2 4 6 8 এই number খিনিও এই set টোত include হৈ থাকিব অৰ্থাৎ এই first set টো এই second set টোৰ কি হ'ব এটা subset হ'ব so এনেদৰে আমি প্ৰথম set টো second set টোৰ subset হয় নাই হেতু ডিসাইড কৰি পেলাই আমি এই symbol কেটা ইয়াতে বহাব পাৰো Next exercise 1.3 question number 2 dise examine whether the following statements are true or false so yate keteman statement dia ase aru ami he statement gita true hoy ne false hoy hetu kobo lage so first statement to dise je ab is not a subset of b c a এই প্ৰথম সেটটো এই সেকেন্ড সেটটোৰ সাবসেট নহয় বুলি এই স্টেটমেন্টত কৈছে কিন্তু ইয়াতে আমি দেখিছো যে প্ৰথম সেটত কি কি এলিমেন্ট আছে a b আৰু সেই a b দুইটা এলিমেন্টে এই সেকেন্ড সেটটোত আছে অৰ্থাৎ এই প্ৰথম যোনটো সেট দিছে সেই সেটটো এই সেকেন্ড সেটটোৰ সাবসেট হয় কিন্তু এই যোনটো আমাক স্টেটমেন্টত কি কৈছে সাবসেট নহয় বুলি কৈছে সো ইয়াতে এই স্টেটমেন্টটো কি হ'ব ফলস হ'ব কাৰণ ইয়াতে আমি কি পাইছো যে এটো এটা সাবসেট হয় নেক্সট নাম্বার 2 দিছে The set containing A and E, pratham set 2, is a subset of X says that X is a vowel in English alphabet. So second set to element bilak ki hobo je English alphabet or vowel bilak. So ami janu je English alphabet or vowel ki hoy A, E, I, O, U. So yate ami ei juntu set disile second set to he set to roster ba tabular format likhi lolu so yate ami dekhisu the first set to ki element ase a and e aru he duita element e second set to ase so a first set to a second set to subset hobo aru yat statement to subset hoy boli dise so a statement to true hobo so next number 3 statement to dise the set containing 1 2 and 3 is a subset of 1 3 and 5 so yet a pratham set to second set to subset hoy boli koise so ami dekhisu je a pratham set to eta element ase 2 he element to a second set to 9 so tar par ami kobo paru je a pratham set to a second set to subset no hoy kintu a statement to subset hoy boli koise so a statement to false hobo next number 4 statement to ki dise the set a is a subset of the set containing a b c so yat ami dekhisu je prothom set to juntu element ase a he element to ami second set to paisu so ei prothom set to ei second set tur eta subset hobo aru yat statement to subset hoy bile koise so ei statement to true hobo next number 5 bot dise the set a belongs to set containing a b c so yate among major juntu symbol dise hetu belongs to symbol dise so belongs to ki bujai je a juntu element dia ase he element to yat thakibo lagibo yate jodiu ami dekhisu je yatu a ase kintu belongs to symbol to thakile hora ami a juntu symbol thake he symbol to include koru orthat a juntu set a ase he set a to yat thakibo lagibo kintu yat element a to he yat ase set a to nai so etu juntu amak statement dise etu false hobo যদি ইয়াত স্টেটমেন্টটো এনেকা ধৰণে থাকিলে হেতেন যে set a subset of set containing a b c তেতিয়া এটো কিন্তু ট্ৰু হ'ল হেতেন কাৰণ a element to a second set ত আছে সো এটো তেতিয়া ট্ৰু হ'ল হেতেন কিন্তু ইয়াত belongs to symbol থকা কাৰণে এটো false হ'ব next number 2 last statement to dise x is that x is a even number less than 2 so etu ami prothomote roster ba tabular format likhilom so set tot ki dia asile je x is that x is an even number less than 2 so 6 ke horu even number bila ki hobo 2 and 4 etu hobo a set tur roster ba tabular form so next set tot ki disile is a subset of boli disile aru ki disile je x is that x is a natural number which divides 36 so 36 ok ji bilak natural number ami divide koribo paru he element bilak loi pele juntu ami set form koru hetu hol second set to so etu jodi ami tabular ba roster format likhu teta ki hobo je 1 ere ami 36 ok divide koribo paru 1 hobo
নেক্সট 2 হ'ব 2 ৰে ডিভাইড যায় 3 হ'ব 4 হ'ব 6 হ'ব 9 হ'ব তাৰপিছত 12 18 আৰু 36 সো এই সেকেন্ড সেটটোৰ roster বা tabular ফৰ্মত লিখোতে আমি এটো পাইছো সো ইয়াতে আমি দেখিছো যে 2 আৰু 4 এই দুইটা এলিমেন্টে এই সেকেন্ড সেটটোত আছে সো এই প্ৰথম সেটটো এই সেকেন্ড সেটটোৰ সাবসেট হ'ব অৰ্থাৎ যোনটো আমাক স্টেটমেন্ট দিয়া আছে যে প্ৰথম সেটটো সেকেন্ড সেটটোৰ সাবসেট হয় এটো স্টেটমেন্ট ট্ৰু হয় আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ হলেও হেল্পফুল হ'ল ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিও আগলৈও চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ